saa cia Vilingi wa MAUVOO. Kuma nyumba nene ya utangasi ya Mutongo TV ngwatano ya mukamba vamusini wa masaku watindata mwendo museisia niwe kwate wako muthana waku wende kwitha wakwaila na wakwendesia oyitwa vika ni saa 3 saa cia Afrika umelone wasua na muthanani wa chumwa twavika saa 3 umanya kana no kwetwa Vilingi wa MAUVOO na saa 3:30 netukwitha ende na ikumbe ya siasa wenake Erastus Kithuku wanzomo na aini mena utuika ala kwete na muthenyani wa munthi twithia twinenia maundu ma BBI nyene tawa Steven Mwema twambise onana ni witu ndina mitandao yetu ya mekumu kaneli @Mutongo TV KE isuni Twitter, YouTube either Mutongo TV official, Facebook ila tu live either wa Mutongo TV, Instagram ni Mutongo_TV nyene tawa Steven Mwema na ukethia na udhocha nikienda ngumanithie na indi ni amwe MAUVOO ala tumanengeta wito ndini wa Vilingi wa MAUVOO muthenyani wa umuthi. Ala tukumbanesie ni vamwe na utongoi wa MCA ni wonanio thatu yulu wa utiwa koti wa yulu wa BBI. Itina wakoti wa yulu kutoka na BBI wavadhukana na miyao vai kwa hata yu. Ndongo isiki vadhukani usia makaniza va Kenya nisi ya kuatamba utui wa koti wa yulu. Na umundi nungwete kilungu cha keli change wa yaramuka dhata ula wena iveti miongole na kenda. Vilingi wa MAUVOO. Ni na ukethiana na udhocha ingi mwenda museisia nikenda nende na kumanithia utongoi wa kikundi cha MCA utongoi wene mwene kivila wo Victor Karithi Mutuma ulane we ndongo ya ala aingi mbungeni ya Meru ni waleana na utui wa koti wa yolo ula unaikisi itheka mutalatala wa BBI wiwetakana mutalatala wa BBI we overthukanu na meyao. Kikundiki kinenea musini wa Ilovi MCA ane maasia kana nimethitwe maithinwa ni utui wa koti ya yulu ila nongamiwe ni majaji 5 na yu nimekwasia kana ethwa koti ila ithinikia makulu ala matungwa iko kana Court of Appeal ni kuvalucha mutalatala wa BBI yu akenya aingi ni matonya kukwata mathina. Kumana na utui wa kikalo cha majaji 5 kana mutalatala wa BBI we uvadhukanu na miyao umunthi utongoi wa MCA utongoi ni mwana kivila wo Victor Karithi ulani wendongo ya ala aingi mbungeni ya kaunti ya Meru ni wonania uthatu wo kwa kikalo kicha majaji 5 kwa utui MCA ama inene ya musini wa Ilovi ni matataka na mutalatala wa BBI no vetu kithitwe ni mamilioni ma Kenya. We as members of the county assemblies are very disappointed, dismayed and dissatisfied with the recent judgment on BBI as it set a very treacherous and hopeless path in this country. The judgment does not acknowledge that a constitution is a living document that must be responsive to the needs and desires of a society at any given time. MCA ameaseka na kielelo kinene cha BBI kinayekumina ithoko ile sumela itina wasakwani munene na ile wasakwani ni muthelu seumanie na utui wa koti wena utonyi na siavaua ni ngwatano ya kisiasa kwisila ngethi ya Musumbe Uhuru Kenyatta na ndongo ya ODM Raila Odinga. We must remind ourselves
as Kenyans that while court orders have in the past sparked political motivated violence, court orders have never stopped and cannot indeed stop such violence. Only negotiated political compromise can resolve political stalemates or crises. The BBI reports and the Constitutional Amendment Bill have almost certainly been subjected to the most thorough and legally compliant public participation program of ever carried out under the Constitution of Kenya 2010. MMCA ni monania wia kana mathina kautania matona kumela itina wa BBI kuvaluka. 1. County funds will remain at 15% of the national revenue instead of 35%. 2. 1450 wards in Kenya will never get a constitutional development fund, and governors will never develop some wards as it's the case today. Number 3, there will never be equitable distribution of county resources. Population parameter will never matter in resource sharing. Naendi otwende na MAUVOO ma siasa ni kana itina wa koti wa yulu kumya utwi kana muvango wa kuvindua katiba kwisila BBI wivothokanwa na meya mutia wa uteti va Kenya na uende na kwambata kumana na utwi o yu alama yake mulengo ni wangethi ya Musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya ODM Raila Odinga nimekwasekana nimeudhacha ikwani kotini wa appeal kuleana na utwi wa koti wa yulu. Mwandiki witu wa MAUVOO kuma kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka no kutoelezea savali ya BBI na kila kikuikwatiwa kwithiwa. Savali ya vakuvi miaka ina ila thina meama kwa lula katiba kuislamu talatala walivoti ya kukwatanya NNV ya BBI no kwitha ikimio kuta ethiwa tiku vingi sika o kwa kavinda. Isesothi yambie kuisilangethi ya handshake kwi mwaini wa katatu mwaka wa 2018 na inelekele kwini wa kuisila kule ya mawoni tutavikiite mwaini wa 8 mwaka huu. Utrio wa kotuwayo lukwi wakana ungamisi ndanzi ya rege ila inoki tena kiutani etino kuvitu kithwani mbunge siya county, mbunge ya kati na ya senate kuizala utalo munene wa kula. You remember we declared 2 states in this government, Mr. Speaker, in this country. The Republic of something and the Kenyan Republic. We are almost going away, Mr. Speaker. But Mr. Speaker, these are the ills that this bill is trying to cure, Mr. Speaker. Koti nuna wechekana kuambia na kutoiwa kwa isisothi kwa hiyo vadhuka nuna miao. Vala kwa alama na amekunia maleve ni mitele mango. Indi kwa ala manaliana na yo ni utanu uteke dhimo. Vilingi nze onondo wa sisi ondo jange ya korona ende ya ile ende na ziendo ta sia BBI kulingana na kwa nyene ona wikaunga makamba ushungulekela muswada zuwa wa korona ando makadetheka tiko kwata maondo ma BBI na ando maketi onama ile natukika no one can stop reggae. No kweli reggae ni ambio ungama na nyeta tamutete wa enenzi ini nataranjia ruling isi ya muthembosu. Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga inene ya utio wa koti ni wentie NNV maikane na uthuna asili mama kwani aiweta koti tasie yungamie vala yu wathingilila BBI thina wathoa kukwatanya NNV. Mr. Speaker, these lies that are being propagated must stop, Mr. Speaker. Or if you have a political problem, solve it politically, Mr. Speaker. Let us face outside there politically. Yo livoti yesa kumya muthiana ata serikali umonde nirecha iko kwani koti no appeal kuleana na utio wa koti wa yulu kithito kichonde kina kufikia mwaini wa 8 mwaka huu kutwaise kule mawoni kwanana na miao. Koti wa yulu kwiwakana nuna wechekana zama ya IEBC na yoni ya ilembe kwithwa thina makomishona on their 5 no kana kutwaisa iseso tathi. Further, this determination means chapter 16 that touches on the amendment of the Constitution, which also can be
is of zero value and in a simple language should be deleted or assumed as blank pages in the Constitution. Usipo ziba ufa utajenga ukuta. Mapushi maondoa za kuithia market kusupersede maondola ma kawaida maelekwa kama maondola maeleko become taken care of katika katiba imaanisha kana baadaye Kenya kethia na the issues na a lot of court cases. Utio wa court kuliana na BBI unaweteka na president dena utonua kwa mbese na kusukumisia isesothi ya kwalula katiba. Vala bungari yoka kana ene dhima kawaida ni mokwana na katiba mena utonua kwa mbese isesothi. Dhino kwa niladha kwa iko kotinua pili ni serikali umonde koti ikulito kwa mituki yungamio kuthukumithio kwa uchio ula unaumiwe kwiwa kana. Musumbi katika mawe ya Musumbi alama ikito katika constitution ya Kenya paiwe Musumbi na nengeto ya osenze katiba. Na magavana mana kola nomonde na maliko ya nusu wazia county government act katika mawe ya governor na nengeto ya osenze katiba. Lakini then tumekwasa president we mwene no Kenya like anybody else na president any other Kenya no ambitious process but maybe kulingana na kwa akaanzisha process itaufandwa na the state utatumia ofisi wake ta president na the entire government machinery then that can be in my view can be lawful. Na edho serikali ni kwetho elasie kwanithi wanakufikia kotini wa yolovyo wa Supreme Court. Chawo makulio manene meidho kukonya masaa ivinda na mbesa mbinge muno ila itumeketa kufikia oyu kutwaisya BBI. We must remind ourselves as Kenyans that while court orders have in the past sparked political motivated violence, court orders have never stopped and cannot indeed stop such violence. Only negotiated political compromise can resolve political stalemates or crises. Dilivotia ikumbia siasa kuma va musini wa ilovi. Nye, nito Benjamin Mwaka. Ni muvea mundu Benjamin Mwaka nondo wange wesu maondo maingi yolua BBI no makwata wena kithuku wa nzomo nthini wa ikumbi ya siasa o tuisonga nambe maondoni makoneti utetini kana methenya mivuthu itina wa koti munene va Kenya kutoa kana mutalatala wa kuvindua katiba kwisila BBI wivuthu kanuna meya uyu ndongo isia makanisa kivathukanio va Kenya na osiende na kwasia kana nisi ukwata mbau utuwe o wa koti. Reverend Dr. Okinda Bishop munene wa kanisa wa PEFA ni wasia kana kanisa ni ukwata mbau mbongesi ondhesi ya serikali indi ngaliko siele ila si ukwata mbau BBI na ile utokwata mbau mutalatala wa BBI si umeanisie. Kennedy Mulinge mwandiki wa MAUVOO kuma Kibwezi nunenie na ndongo isiki vathukanio sia makanisa na atumbanisia ngewai. Kwa mwaka wa 2018 President Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga nimeetikile kuya utema vathukoni moma kisiasa na meetikila kuthukuma imwe vala makethanisia moko kwa ila yetiwe handshake. Kumana na kini maasofisi muswada wa kuvindua katiba na ulama witie BBI na ulama wetie tausi ya nduthi kukila itina wakila kukonoa kwa kula. Itina wa BBI kuvitukithwa mbunge nisia county. Nina vitukithwa mbunge nene na itina vitukithwa ni mbunge ya Senate. Ona owevo muswada wote na mboto kwa musumbi kiesa kwa mwenende kukuni ya kula. Kotua yulo wa Kenya kana ego tukisila silimaki ya 5. Na unango misema tambia ana valona isi kana muswada undwe na netiekwe na katiba ka Kenya. Kumana na ki ndongo isia makanisa kifatho kwenye va Kenya nisi yumile kumya maoni mo yulo itambia ye. Ndongo imwe ilasiane na kaunti ya Makueni nisi yaleseka nsi kwa tamba itambia ye ya koti kilungucha ya na yulo yana. Nondo muswada huu isa kwa mbatangalama ya maisha na kumini ya mwene ndi kiokwati. It was a relief for the nation. Nando ni manewe madhali kama unoke ndo niki. Nondo BBI na kita usuku mewandu. Na kwa ukoti nena nengie ando akio. BBI ina kuongelangalama yuluwa nditu ya Kenya na kula kui mwananchi. Na kwanza vindani hii tuina mwisho mwenu wa kolona BBI hitu miambeza mbingi na okeza kwithi ya maisha maa Kenya ni mambateta yulumuno. Kwa BBI kusema kweli
ivalilo siongelilo miongo mwanza sina ngalama nene ndino wandeito ya Kenya. Imwe cia ndongo ine cia kulia President Uhuru Kenyatta na ndola meusukumi ya BBI matonde kunenga nda ya utuyo wa koti. Nondo le muvai weyongamia na maeki cia muswada wa BBI theka. Nondo nduna wendi wa ene nthia la inginde wina wendi wa aini la meutetheka kumana na kuvita kwayo. Kondo wa interest ya ingi yolo wa BBI le kweka nayo. Kendo chambe nundu economy. Na no weze tuende the government nende ando demand na struggle nundu wa corona. Yale kweka nayo. Na ndo may move on. Na to focus on the election ila yembe witu. Ando bandi bada na tuende. Then patonekana BBI ino kwa na uamuzi wa koti. Mamiche paasa na maswani omo na my focus ndini wa agenda ina ila big ila for agenda ila serikali yetu ya yetembe wazio nundu uamuzi wa koti ni independent na ni wa ile kuheshimiwa onani musumbi otona ke musumbi umasa utio no kati wane ndionde uno wonayo koti ila le umya utio no ya ile kunengwa ndaya ni kila utongo iwonde. Reverend Dr. Timothy Ndambuki ulano ya bishop wa kanisa ABC enena chathini cha uvingo wa kanisa katika siambeto na Kibwezi ni wasi akanaona kutuika BBI ni kwite maondo maingi maseo meya onele kuwati ondo vaile na kila muvya wa serikali wa thukuma wiyongamieka na we independent ni kukwithiwa na MAUVOO. BBI ni nzuri, iko na mambo mazuri sana ambao yanaweza kuingizwa vizuri katika devolution na kuinua maeneo yaliyokuwa yametengwa kwa muda mwingi tangu independence na kuleta usawa katika Wakenya. Imejaribu katika content yake, lakini ile njia inapitia kwa sababu labda iko na mlengo ingine inalenga, basi hiyo ndio shauri mbaya. Kwa ndo ona kaumbi BBI ni kuite maundu maseo maingi nye woni wakwa ni uati we miao tunasia kwithiwe na independence ya judiciary ya executive parliament onayo ive na chao nayo yithiwe na chao na independence na mbodi isu siinya kile mwe atethia wiola wayo nesa pate veva na bate wendesio ona mpanini aiwona ndino ya itu ya lungala na Mungu iendea. Munene wa makanisa ma pefa na kiene na kwa kiambu ni wasi kanaona kutuika Kenya mena mayongo mayo kifutha konyo loti wa koti ni maile kwiyumia ni sefa mwena kule ndongo isi ati ya meya ona kuatia nzi ila ya ile ni kana kumina mafathu konyo la methona maone kana kuikithia MAUVOO. The ruling delivered on the 13th of May 2021 by the High Court issuing injunction on the constitutional amendment process that was promoted by the proponents of the Building Bridges initiative has elicited various reactions from different stakeholders in our beloved country. We should be tolerant to one another, regardless of the divergent positions held by our fellow countrymen. We should exercise utmost empathy while striving to understand why the court made its decisions in the best of its knowledge. We should always remember that this great nation of Kenya is bigger than all of us. We must strive to uphold the rule of law, equity, peace, and prosperity within our borders. Fellow Kenyans, the Church would therefore like to urge all parties to tone down the political rhetoric, bitterness, and chest thumping. Our call is to ask any aggrieved parties to follow due process of conflict resolution within our legal framework. We should strive to uphold oneness as a people of this great country. Kumana na wiwa kwamba takwa gharama ya maisha ndongo ini sio kule President Uhuru Kenyatta na mama mheshimiwa Raila Odinga mate utui wa koti na maeki cia muswada wa BBI theka. Diripoti ya Mutongo TV kuma va Kibwezi ila county ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Naende mwenda musesenge wesu yake Kennedy Mulinge kuma Kibwezi niyo kunenga mwanya wa kuthio mwavaini
Twende na onenania thini wa mitandao yetu ya mekumu kanili @mutongo itvke director mwema tutumia #Vilingi wa MAUVOO. Nini sio kethetie itina vindeta ya saa na MAUVOO mbeange. Tap into the convenience of ABSA contactless cards, another innovation that's turning banking on its head. Now, you can make fast, easy and safe contactless payments for everyday items. That's Africanacity. That's ABSA. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Accelerate your career growth by studying at Jordan College of Technology Thika, the leading technical, business and hospitality training institution in Kenya. As we celebrate 13 years of quality training and academic excellence, we invite you to apply for the various courses during our May-June 2021 intake. We offer over 50 government-approved diploma and certificate courses in catering and hotel management, journalism, electrical and electronics engineering, fashion design and garment making, hair and beauty, business courses, plumbing, ICT, secretarial, tourism, laboratory science, nutrition and dietetics, community development, driving classes, among others. With qualified lecturers, a dynamic approach to teaching and state-of-the-art training facilities, Jordan College is making world-class education affordable and accessible to all. Our graduates are sought after and have excelled in the job market. For more details, call us or visit our Thika main campus at Alisa Plaza. Jordan College of Technology Thika, a legacy of quality training and academic excellence. Nenda kudisa ani ndirene ningo sakane meeting leo sine ngo yanoka karate kutia leo nene ngomine ya kwanza uyu netilanga ntima ninyosu mbikene samoka nini ndi ngo yanoka we sawa ninyosu nyaka leje ngimene ya mutu weba ita wa ra premium ra mudei sangu lunga mutu ni ngonga isawu kwa kampuni nje bandika awone nenda ra premium au wi there kalete njalo indi warumine angima ona ngwenda muti ale nduzi onga ndukana ngo mutu onge ngone ngembeza mutu wa ra premium ndi mutu woti ya ngima ona meeting ngwenda akoni ni wana meeting mutu wa raha premium ula niwo witawa kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuve naku witisie mutu wa raha premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa raha premium utanu wa musie. Pochi la biashara, njia mpya ya kupokea malipo ya biashara inayokuwezesha kutenganisha pesa za kibinafsi na pesa za biashara kwenye laini yako ya M-Pesa. Jiandikishe leo kwa kupiga *334# kutumia laini yako ya M-Pesa. Ni na ukethia mwondo museisia na uthocha ni kenda nende na kumanithia ni muveana ndaya nundu wa kovyo va Mutongo TV nthini wa Vilingi wa MAUVOO na yu na ndakuonenga nge waya osenyo we wae kulia niki au menge matwa akiveti kimwe we mundu akatwa iveti mbingi ne kusithiana ne kusisiana ithoko ile suma mesi mwandiki witu wa MAUVOO kuma kisioni cha Meru Robert Matano notumbanise livoti mwanya yulo wa mutumia umwe ramu kathata ula na iveti miongole na kenda na ndanamba kuyania kini kilungu cha keli change waye ile batisi tu mausenyo ma Meru. Huyo bibi nilimwambia kwanza arundi kwa wazazi wake na akarundi mzuri, lakini kulingana na duration ila nakupea 6 months kabla urundi kwa aliona ataningoja, kwa bahati mbaya aliaga dunia. Yule mkamba naye uko chini kutoka Sikuru hata yeye naye akaaga dunia. Sikuru ni kuito. Pande ile kijana kimwele hata yeye akaaga dunia. Lakini si mimi, ni kumpenda kwa Mungu, sio mimi.
Ramone wekanie na wia wake wa walimu na ambe ya wia wa kukima ndawa cia miti kithekani. Yora mwavangite kila kivetikitho ekina siana. Mimi ni mtu wa mabibi wengi. Kwanza kabisa nilikuwa mwalimu. Na ile wakati, kuna wakati ilifika, nikaangalia kwamba lazima nifuata nyayo ya mzee. Na nikiuteaniwa nikiveti kimwe, ninaendie kumanya Ramu atumeanzia yiva kukwata iveti icio nze. Kitu ya kwanza, Ramu ni mtu open sana. Akikuomba hiyo nafasi, lazima kuambia ukweli na lazima tu uafichi chochote. Anakuambianga tu ako na bibi wangapi na wewe ni wangapi. Kia kusengia ni kana Ramu no mukea Ngai na ni mutheithi kanisani. Kanisa yangu ni Pentecost. Wanakukubali kwa kanisa? Lakini walinikataa nienda kwa ile viti ya mbele. Na kamba kimbencha. Sijui kwa nini. Saa nyingine wanasema hata watu wana usingizi sana leo, sijui ni kisirani gani kwa hapa. Mimi naamuka na waimbia hata wimbo. Ngai narutite wira wa inya wa kunengerwa andu ake ngathi cia iguru, anake maretwa riu senge yao, airitu mageta manyanga yao. Yu akaonze ni mendanite. Na kitu ya kwanza, ukithubutu utishe mwingine kwangu, nitakwambia ile mlango ni wazi utaenda. Na kwangu unakuanga na fine. Ukitusi mwingine 20,000. Hata kama ni kuiba kaenda kaive. Kutusi mwingine hivi kwangu 20,000. Na kio mwaka thinza wa motwano. Lakini ningeambia watu ujisese na mabibi ya daktari. Ukisesa na bibi ya daktari, ile masaibu utapata sijui ni Mungu atajua. Ngiripoti ya Mutongoi TV kuma kaunti ya Meru, nitawa Robert Matano. Naende tuyumana na mausenyo ma Robert Matano tuilika ingi ndini wa MAUVOO makoneti uteti. MCA wa wadi ya Kangundo ya Kati Moses Mitaa ni wakulia enenthi methiweme au yulu wa BBI uneni wo uoka evindani yi mutia wa siasa wende kuongeleka va Kenya itina wa koti wa yulu kuleana na mutalatala wa BBI na enenthi kuanika kumana na utu Moses Mitani wasioka akulia enenthi alama tuite utewa mianda matethesi kusuvia mawithi ululuko kwa kuivetangana na mituo ya kutava kithangathi. Boni Motesia enangewa hii yonthe. Itina wakoti kuleana na muvango wa BBI ando ingini mantena ukunika mevo atongoi anene dhini wandhino ya Kenya. Ainene kanisani wa Salvation Army isinga mbunge wa kiliombunge cha Kangundo ya Kati Moses Mitani no makulia enenthi methiwe na umesio koti iende na kuthiana na kulunga maundu ala mevo. Muthenani wo munthi twethane useseo ya kuthaitha Salvation Army isinga ila i Kangundo na kila ngukulia mwene nthi ni kana silikali kana koti wa high court nuna tuye kana maundu ala methito tuinene ama BBI kana mailite maikwendania na miao na nikulia mwene nthi thalawi twitikilane na uamuzi wa high court kwa binda je na tuinenga silikali mwana etha no mekwenda kuthi kwikia ila yitawa appeal mekie nikenda wendi wa kwata mutongoi ikindu kikikabike muthia na chavika muthia kila kiutua ni koti ya muthia kikikethiwe nicho kikwati wo munthi na miaka yikuya mbe ila ikoka. Oingi Moses Mitani wa makulia andu masuvia mawithi ululuko na kwivetana na utathi wa kithangathi ula uende na kwananga mawithi ululuko. Kila kingi ngwendo kulia andu ma Kangundo ya Kati asasa andu ma area ya Matetani ni twanangie mawithi ululuko maitu na kumia kithangathi na muno school wa Mbondoni oyu peilasi tona kuvaluka nundu wa kwithiwa twenzie tumisie kithangathi kila cheu twoko vika sukuluni twenza ona kalibu twenze ungu wa ilasi na ni wasio munene nundu wa kwithiwa mbesa nitumikite kwa kailasi isu na kuete maendeo na tuyatarisha ona maisha masiana ila isomea ilasi ne isu
ngulia anake maitu kwananga mawithululuko ti kwithio kwa ki mbesa nundu akwithiwa ciana cienu ila mukukoko ciaune kana mukaciauke ikazome mazukulu ni azu na etha ni mwanangie mawithululuko kana kau niko kwanangia uni wako. Amwe maene nthi masekana utavi wa kithangathi nu ikathite muno na kulika ithekani cio ovalamu matevangite kuthocia kithangathi. Winza wa kithekani chake iwa uiye twana twa mundu chua uya wa kitheka na mama imwala na matia makonge nesa na yambia abakene na nau ba makonge nona baumbikite mayuni embia ikwake kutheu na no kana kuna ndawa nditse akunie matukumeana katsauka kwa kawana kakwa ntongo yini amakulia andu alangi onthe matone kutethianisia na kuolanga thina ula ivo wende wa kwananga mawithuluko ovamwe na tongo ikulika kati na kutethesia ene nthi undu matonya kwikala mate kwananga mawithuluko. Ona matetani twi area yetawa kwa Basaha na kene ngumukulia evala winu ndu nisi ni mutongo ina nuko kupikiwa nuvo ta area MCA wa Kangundo Central tafadhali onetha muundani waku eka kwete wanangiko nundu akwithwa umunthe skulu wa secondary school ya matetani paisa ila itwezi stima itavaluka nundu akwithwa unenganie nafasi ya kwenza kithangathi mubaka onakula kweliwe ya itwezi stima na netwende na kuatiania na mubea wa mathi withiluluko nikienda tumane kweli kana ni bailite kwithwa mundu aibikia kwananga mawithiluluko ciana na otui na andu onthe makabikia kumia nundu awendi wa mbesa. Ngiripoti ya Vilingi wa MAUVOO kuma Kangundo nitawa Boni Mutisia. O twende na maundu ma siasa ni kana enenthi ma mutito ni kwa kaunti ya Masako ni maumia mawoni kivathukanio yolo wa matunda ma serikali cia mutiuko kana devolved government. Katiba ka mwaka wa 2010 ni kavindu ye umbo wa serikali na utongo iva Kenya na kuwete serikali cia mutiuko. Mwandiki wa MAUVOO kuma kisioni cha Masako Daniel Mongala nunenie na enenthi me kivathukanio na mamwelese tau. Kuma mwakani wa 2010 na ile nitwethiwe tiungu wa serikali cia mutiuko kana devolved government na yu tiuka umina miaka isu 10 enenthi kuma kona cikivathukanio nala mekomanite sokoni munene wa mutituni mena mawoni kivathukanio yulu wa serikali hii. Nimekuja kazi hapa mtituni Machakos County ambapo sasa serikali ya ugatuzi imeleta mabadiliko kidogo ambapo wananchi tumekaribia sana na viongozi wetu ambapo sasa viongozi wetu ambao tunawakaribia hawatusikizi sasa kwa saa hii. Wanagojea tuende uchaguzi ndio waweze kurekebisha mambo watukaribie sana. Serikali cia mutiuko cioka ila ni serikali cia county twithitwe malelu ni maseubigwe nesa malelu ni maseubigwe nesa na maundu maingi ni methiiwe na ngina wecaithia itwabingwe waithia anake biashara cia mbota amwe maene nthi mena utano muno nundu waitambiwa ya kutuo cha serikali na nundu atongoi ni mathengeye kwa ene nthi ningwacia kana serikali cia mutiuko ntondete muno tukwe utethio kwisila ta level 5 ila ni Masako na ila ni hospitali yitu nene nitwanete andu maitetheka muno nthini ya UIC kana MTBA nitwanete change kusovya malelu na kutwikio masoko nogesa ithi ya maundu maendeleo nesa na pendi za disadvantage nyingi simbwanamo unakutwika atongoia ni mathengeye kwa ene nthi amwe ma ekali ma mutituni nimeelesekana atongoi ala mevakuvi nao nimona mathina ala mesila lakini maimathinikia usi wa pabeitwa inoni nundu kiao nikiendeie na kwanangika na ni bathuku othono kineki renovation ni twenda indi pasiwe muno nundu oivinda yukite mbwa yaendeleo atandithia kanu andu onthe nundu be maskulu na be maundu maingi ala metha maendelee bau kukiranira kwitha kwina thina talelu akuma mutitoni mpaka mbukone kubitila mpaka katebe nisiithitwe na thina
na kuma kanisani kwa salvation mpaka sibitali. Niguo bayusio wetae uthuku na bayuthuku wetae usio na enendea nimeukulia serikali ya kaunti ya Masaku kutumia ivinda ila itialite thini wa miaka isu 10 kusovya maundu nundu kaki kamwe neosya ng'ombe nima. Wera no witu kwa serikali ni serikali muno muno esisie upande ni muno wa andu masoko soko kaka ibato onekana serikali ya mutua amba uluzu gethio na maloli ta mali kama yo baimbeza mekuiba nundu na imbeza timbe ni masoko ni maende na uthela no wo wa corona ko ina mbeza nundu yumboka ni bandie muno tete wamboka bina ni twenda atisi usaudhia county mathoa mathe yange withere ona ndu ona muno mathoa cindu nesa ni ndo unya ndina maundu maingi kaunti ni ya Masaku sokoni wa Mutuni ya kwa Sitoni Daniela Mwongela Mutongoi TV. Naendi mwanda mwese nge wesu yake mundu Daniel Mwongela kuma kisioni cha Masaku ne kutuminia Vilingi wa MAUVOO ni muvyana ndaya nundu wako sese Vilingi wa MAUVOO kuma mwambio mpaka mudhiata kithio ni kuya unanani witu ndukathelele ngutani sia studio iya Mutongoi TV ini tuwende sindhino metandao ito wamekumu kanili @Mutongoi TV ki director mwema tutumia #Vilingi wa MAUVOO ni muvyana ndaya kwa ondela matethesia kumba ni kilunguki mevo mkuni wa visa wa kwa Joseka Winzi ulande thesendhini wa Meko Sharon Dinda director kwa Charles ena Winnie naende mondoi wa graphics eta wa Elizabeth ni muvyamuno kwa ku mwendo museisia ni kuendea useisia mwailu wa ilunguila siatiye nyenita wa Steven Mwema nenda kutia mokoni mamundu nzomo na ikombe ya siasa nyene na umela tono na yengi kwenda ni kwa mwe.